Unim sa kote ketewa ene ye de bodogi. Ye fa kote kɛse modogi. Mimi pedie mu odene mi wudi mi a me pese di mi kumie o. Wudi mi a ho sister bra na wo mi a me mene na wo so mi nwi mu na wo twa me to ho. Mesra unyanya 18 video we men tie mu asem kra because wo tie mu asem a wo yem be hyew wo twa bebre wo kote so bebre. Ye nua ba Linda a o TikTok enu ba baako e de nsem mi abeto dwa. We mpanyifo ne ka wasam say kaakum ye gin kokonum ye ngo tie mra ma me kan cham say adwempan na me bɔ mitirim e na mbeka ye wi a me so de me wo no me beto wa mo ei Beki TV na adwempan TV ensem wo wi ase. Unim sa kote ketewa ene ye de bodogi. Ye fa kote kɛse modogi. Ye kote ketewa. Kote ketewa na bodogi a etimi wro oba ne twem oba ne te ne de. Kote kɛse se bodogi a ekoka oba na wode no ubon se wakuntru obon se wasa da fom. Ontimi enni koteɛ no sɛdeɛ wo pɛ no no eti sɛ wo kote wa na sɛ wo kote so a menta modogi jaima kote ketewa fo no wonim sɛ kote ketewa ene ye de bodogi ye fa kote kɛse modogi ye kote ketewa na bodogi a etimi wro oba ne twem oba ne te ne de kote kɛse sɛ bodogi a ekoka oba na wo de no ubon sɛ wakuntru obon sɛ wasa da fom. Ontimi enni koteɛ no sɛdeɛ wo pɛ no no eti sɛ wo kote wa na sɛ wo kote so a menta modogi jaima kote ketewa fo no Me ade kro dia me mpa akokora no sister se no mu die pechepeche ne mani nye ho. Mimi pedie mu odene mi wudi mi a me pese di mi kumie o. Wudi mi a ho sister bra na wo mi a me mene na wo so mi nwi mu na wo twa me to ho. Sa wo hu wo de me to mpa ne so no awo me ne edan mu kura edan na mti behwim kura nya hye die die pake. What sa me na yagu kwa ho na boso papa. Wo twi mi abeto mpa na no atwe me den. What ya say? No go fa kokora bia fe no be da so me o twede o etwedi me ni abotra me de be o de be jeje me twa ho di me boso pam edan kola die be twam de mo be kire mi o e me dem pe young guys no kokorafo na can stand them o de a pe won on so pe ene o pe dia ahuru trum yi o na nkola no so ma no kan sem when you huni a o kwa bonte o de akosere nti nkola na si de o de ti nkola na di wa ha mu honi na o mo no mani da ho sia benya akola no Ghana de semai Ghana tie for emso fa dwempan aka enkrata mukinkon aka fufukin aka be man fa na yiranim enye fom aka mutu na omotie Mr No Pressure odi mecha pressure be de be fa I wish I am so bomode na share say video we dey e fa mame na e ho hia me yie pa manam di kan kan na se wunyanya 18 dia ene ye mesro tutua waso na wakote nsem na ede aba yenua ba na e kire se kote ketewa ena ade bodogia ede ye de platform de bibia benya woso ye platform na international platform ye kasa kire wiase nti bibia be de obenya woso ye nyanya atwomfo de abi ye kanya atwomfo na memenka ho mene me yere yenka ho yenua ba na kire se kote ketewa ena ade bodogia ede na kote kɛse de bodogia enye de ti wo ye oba na kote ketewa bodogida kote kɛse abodogida drop your comment na kire emumie no de ede yenua ba Linda so pa kire se ono de ompen kokora die so ya akokora na so peso bedi na ompe agenegene nya afi na akokora no be ehe na otwedo dabi woso dinu no faniti hwehwedam wose so ne sisi se toma mpogu na sene asom na tete toma no wose wo pese wudi ne mpo afa domre enfian belt wo bonu dogi ba ko twanachi no wose di ne prepra no yenua ba Linda so ndo so ompe edie eye boko dabi opedie rough bon dogi na don say wura no turum ne turum nyina di ne turum anenu Linda ho de wompe turum die so wompe we de wa won sama wo kana me kire mu nyam na me bo me turum eka because tie nsama nua Linda de betu dwa pa de a na se kwakwa ete se asa bi obi ne akokora ate a asa nipa no wonfili asa obi ne abrante ate a asa ofili mo so na akokora ate a relationship na te say empoma growth te say mesra drop your comment na fa bra ba kire wadwen se akokora die se na etie ena oni abrante so te na sa abrante no so empam agro no se na etie na ne nyina achi no akokora ene abrante hwan ena sabio wotima woni gi e wo fie akokora ne abrante hwan na timtu no botom ehwe abusua e wo fie fa comment bra nye nsua ne omabi ne hunu se e bie se akokora na beboa me
anam kofa abrante na beboa me obi akofa akokora aboa no obi so akofa akokora amoa no obi akofa abrante amoa no obi so akofa abrante aboa no de se enua balenda de wo so no paado hu akokora bedwane hu akokora bedwane nti se young guys egu wiase nyina no ewu a sabi obenya amane because on do pe akoradie osa kɛse so se wanyini na se bia pese young boy edi uso de ahurutunu enua balenda ensempa na apurugu wiase sei nti na se empanyimfo no muturum kala bai omuturum na dai me de mi hu bi dawo ene ya muntwa bi picture fa sande me ade empanyimfo no turum no multicolors ana se ade enwa hu na guo ana se ehwa aturi ya wo nsra ho sa empanyimfo no turum ya wo nsra ho ana ba me so na me sa empanyimfo komude omu hu nipa o kampanyimfo no di omu hu nipa na asema wo kan de asa de wo kan asem bi sa asa bi a experience bi a wako face na bi ade be kan na asa bi a obi na be kan asem bi a kire na bi ade ba be kan because say empanyimfo so pembrante no ene o madade a ene ye omu no mu huni because omrante de omu kasa pa a mesiro afo no omu kasa pa akokora de oni ani a do he oturumu akokora de oda wo so abo wa o chedo owie ya kon no okọ abusu amesra so de akokora kote abrante kote anase wodi kote eso a eda bodogi kote eso eda bodogi amesra drop a comment why na me podium yem po ahye boss am kan for tap send eda ma tap edwuma de ko maso yasna person send this guy for am on ediko Ghana tap na me kan for da ma o first na you app na be here promo code mesra adwo pine no abogu benya discount kama me fancy wa me kan for healthy so eda ma healthy so be boa I repair trinity kama ama trinity no grow nicely what you say okona so yeso adini adwene pahene and I say Becky TV I will say me da wase and some enua ba Linda ene nuan erabeto no sabi Ghana for the edie ho de ehia Ghana for pa eba ne die mu a ehia Ghana for ye pa because Ghana ni ba wo de die kote a ede eto ho ma no e de gold to a obeyi die no because o say no na eyi ne stress efri no so so ye young guy na o UK mesro Koboye Stalinda efunum. Oya young guy pana wo UK. Na wo pepanyine odi ne huni. Panyine a sabi wo fa no a otumi no aduane ma wo. E ka sa brante pia wa ya ade ade amsro. Unyanya sa panyifo no bia. Ye Stalinda ne da ma no. Women association e wo UK. Ye Stalinda e ne da ma no. To ko a wo so da wo pe sugar mami. A wetu abono. Amana no aduane. Amwodi. Ye Stalinda e be connect wo. So no angasa mpo de waka ho de a memi de minim ono nanu masem ene be jeje medu wesia what ase ye de wase mungu sna mo subscribe to our YouTube channels Becky TV or Adwonopan TV so ye de e wo honom ai ye man page no so e de e wo Ariana page mun follow my Drag TV mun follow nya de e my Adwonopan TV e wo Facebook TikTok so no ya je ba bia de afa Sister Linda meko me yum pa hye me Obeka san wa kote kra bebre asempani peace out mama na no waye din sei odo na me nye din sei adentia me call me sister fie ni tiri hu nyina ni mo nyina kuku wo sister tiri hu kuku eno na ye odadwene no aye me dadwene kase David men ha ho kra mama me kanfo hair TLC amount hair TLC o UK me say mama wow tiri hu kuku se me say kra de emro aforo kra be jim ma ya no young boys na afa sa omoton enku kama pa utiri nyumbe se na wo da video ye twagui the way video twagui on enku no no mda ye nwi na se na sa no obu wa natural hair me ka se utiri nwa popo utiri nwa kukuo ene bibia no ukoto healthy asia obema utiri nwa se na so chen enye mintumirika enye mesra ka ho na ko omo yu ka omo namba na gu so no me abusua worldwide be o me shipo da bro the nyaso be board Fine TV na se Becky TV obenya discount e wo honom HTLC enkuwe eye kama papa be se mere wafo na omo boduko na se metu mutiri ho samata mesro muturumika no mo wo for natural hair nku so wo ma me na show video etwagui natural hair nku bi bia omo ye nku ho adwuma for etirimi utiri nwa kuku a mesre ukoho omama nku a utiri nwi be nyine from unso bu oho a opeso ye natural hair oja ni tiri nwi no tiri nwi na cancer ya bawe mesre mo contact no HTLC mesre mame
Omo ye boy. Wow. Odo. Me ko kroma ba o. Na mpato ko edo he ma. Me wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ah, ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokuro. Na ma ye ne dey. Tina fi na send there. E kwa bet na me. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obi ada no dugu no phone so. Na wo dey register the send ska kofi. Ayente na hwe. Sir. Na wo kwa bo ko trace ka extra. Ma me srew. Me kan for tap send amount. So you use iPhone and also over time no App Store. No download the Google phone so. Android phone so no Google Play. No download the Google phone so. Me srew. And I will send the so me srew o first transaction be no. We so we hear promo code. No so about adwempanye. Adwempanye e the good. Yes, ntimpacho. Uboguma, wo Europe kwa do benya €5 free. Before the some party for. Some can tap send at amount. Oh, America so Canada dia. Hey, mama, $10. To miss now, man, how about one for say, and quite want to be a so pay. Pacho, who piano no echo. Some come up wanting them. Download this year to the fee in Pacho, not relaxing. No one's pick up on it. Me quite wanting. Mammy, now, dear, I am the company said, first one almost a credit card and come on. And that dear tap Paula Manta was a decam for a way more. Was it who shoot normal bank card, which means register SMS coffee. As them there, I tell you, Yatid, to tap a bar, I'm a here for, say, send this can call Ghana. Now, wait, no so a come, you dear mamma. Miss Snow, make a farmer. Also, when you are may know your bad power and attempt to Miss Promo code the Bogum and hold him. I know free. I know more Canada soon in US and so bring up $10. Oh, say all day. I am a daddy for the only open. I ain't a tap here, come on. Hey, tap send Abusia, red to Mohene. Adwempa hene otwa supre kwabra fo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupurie buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi